Za zdrave čurose nam je potreban tost koji narežemo na štapiće i pečemo na maslacu sa jedne i druge strane na laganoj vatri i zatim posipamo eritritom i cimetom. Za čokoladni sos nam je potrebno mlijeko, gustin i kakao. To sve zajedno pomiješamo i kuhamo minutu do dvije dok ne postane gusto.